Tinigang Bautista, kaduwak nila ako makanta ani Nahiling Ataga Melbourne, Australia. Agmay-may sa kititeng at talan Man manewek tuinan mo alugan Panunod ko adayo iti ayan Pilipinas lugar anak kay anakan Nagantna ken kakabsat ko kakabagya ken gagayem ko mailiwa unay kada kayo uray ken kaubiyak tuy biyak ko Kaano aren tintay panakikita Agayo alugar ti ayam ko ita sakripisyo Awanan yaman na agurnulaeng ti inagdadara Tumulong kada kayo Amaken inatak no tikas Agpapada tayo Amakagin awa Agmay-may sa ititeng nga dalang Man manipuek tinalumo aluga Panunod ko adayo iti ayang Pilipinas luka anak kay anatan Naganak ken kakabsat ko Kakabagya ken gagayem ko Mailiwa unay kada kayo Uray ken kaobiyak tuy biyak ko Kaano manen ti intay panakikita Agayo alugar Ti ayam ko ita sakripisyo Awanan yaman na agurnulaeng ti inagdadara Tumulong kada kayo Amaken inatak no tikas Agpapada tayo Amakagin awa Kaanong tumaren Kaanong tumaren Tintay Intay Panagkikita Thank you po. We made it.